Mathe namani masho mengathi ugcina abazalwana Mathe namani wathathesu wala pasathana manibulise itafila yonke ngibulise ngelikayisegama Mathe amen bazalwana ndibulise bonke umama ndibulise bonke abantwana bakwa Great Ali osingaye Mathe amen phakathi wena namhlanje ophathi wena ngumfundisi kalona ngungqosini ndilapha ke ngevangeli ayikho enye into endiyiphethela athina amen bazalwana ngicela sivuleke lilizwi ke nasivula ibakathe enyuse kancinci ke mina ke bazalwana ke ndikhona apha ke ndikhona kwinto ezininzi umfundisi lo ubebe artist ilani ngani athi ndiyazazi ngqamana nami esokhala kakuhle masifumaneke namhlanje ke izile Nkosi ke zovula ngalo apha ke bazalwana ke uThixo esasinceda uThixo esasithwala ngoba uThixo wethu akahluleki izile Nkosi namhlanje kuDumiso 118 Dumiso 118 apha ndofunda uverse 8 kuphela kube bazana kube ke sendiyahlala phansi Mathe amen bazalwana inkosi nje sasisikelela inkosi nje esasigcinile Mathe amen manifunde kabazalwana verse 8 kulungile kuzimela ngoYehova ngaphansi kokuzimela umuntu inkosi babe nathi kulungile kuzimela ngoYehova ngaphansi kokuzimela ngomuntu inkosi babe nathi kulungile kuzimela ngabantu bazalwana kulungile kuzimela ngabantu bazalwana kulungile kuzimela ngoYehova ngaphansi komuntu inkosi babe nathi kwabasekubasila abazalwana bakhona abantu esiyazazimela ngabo kodwa basilahle endleleni kodwa namhlanje sizona sizimele ngoYehova uYehova kalahli muntu uYehova akakhethi status samuntu kulungile ukuzimela ngabantu bazalwana kwaYehova ngaphansi kokuzimela ngumuntu abantwana benu basebancane bobini kodwa ningathi abangancane bathanda nibagcinisa abantwana benu ebantwini ningazi uba nibagcinisa kwizitha zempilo zenu kodwa namhlanje ngizwathi kulungile ukuzimela ngoYehova ngaphansi kokuzimela ngumuntu Mathe amen bakhona abantu esizimela ngabo babakhathi banathi kodwa basisiya endleleni kodwa kulungile uhamba noSibakade amen bazalwana abahamba noThixo bayanqoba lapho uthi angeke banqobe khona abahamba noThixo asikho isikhali esiloliweyo esiyophumelela phezu kwempilo yabo inkosi babe nathi kulungile ukusinanga abantu bazalwana kulungile ukusinanga Yehova nabantwana basebananaba kodwa nanikoletha noThixo basazokhula empilweni kwaba kuzimela ngaye kulungile abanye abantu siyasazimela ngabo sabantu esiziphile nayo azakwazi kwenzeka amaphupho avaliwe kodwa nasizimela ngaye kulungile inkosi babe nathi kulungile ukuthi bazalwana ukuzimela ngoYehova ngaphansi kokukholosa komuntu amen bazalwana abantwana basebancane bahlala phansi uThixo sithi makabakhulise uThixo sithi makabafihle amen bazalwana sithi inkosi mayibathwale sithi inkosi mayibe nabo
Masume bazalana bazana uYehova uthi uyo yonke imimoya ezakumelana nasebaba sebancane ngoba sibazimese ngoYehova ngoba bakhona abantu esibazimeza ngabo singazi ba abantu bayasilahla. Masume sothandazani ke thandaza esivaleni sonke inkosi nje nazohlela phansi uba kulungile ukuzilana ngababazalwana kulungile ukuzilana ngababazalwana ngoYehova masipasela sonke bazana sithi izandla phansi abantu wasizithe izandla sonke ngabantu nabasebancane empilweni imimoya ikhona bayingcwele bawana amandla onke athameli kaYesu waseNazaretha yathandaza abantwana bakho basebancane uyabathwala kuya yonke imimoya engendawo siyayikhawula imimoya sakumelana nempumelelo yabo ethameli kaYesu waseNazaretha simemezela impumelelo phezu kobomi babo ethameli kaYesu yonke imimoya engasakuvala amaphupha ngempilo yabo siyayikhawula ethameli kaYesu waseNazaretha ngokuthi wena Nkosi wathi abathembela kuwe wathi abayikudaniswa abanye bangenile kule ndawo bengenawo amandla babaphume benawo amandla ethameli kaYesu abanye bangenile kule ndawo bayagulela ifemeli zabo kodwa namhlanje uthe kulungile ukukholosa ngoYehova ngaphandle komuntu ethameli kaYesu dala idwetha phezu kobomi babo egameni kaYesu Kristu waseNazaretha. Mathina shayisa nesikhulu enkosi kakhulu hleli phansi bazalwana.